Khani mama nginika 2 rand mkhulu just uzothenga stick sweet nama chips yabo ngoba usudlile vele esikoleni kuyaphekwa kudliwa ukudla kwesiphila phuma udlile nasekhaya uphuma udlile inkinga inayi ke le mali abanginika yona ngenkathi kwi break mina ngenkathi ngiyobhema ngisena ndaba ne break angithi the time ngiqala ukubhema le time ngiyeka ukudlala nge break yami siphelele toilet ngiyabhema ngizwa ngensimbi sikhalile nanokubhanka kuba kuningi ke manje ma class vele isifunde sokuthi mina ukuyitshela ukuthi hayi sokuthi siyangidlula vele hayi mangingithisha waso ngiyaphuma qala lapho uyabhanka ke uyabhema bathi isikole bathi ekhaya eclassini kanti ngisemva kwamathanki uyabhema yabo sewubona ama results ukuthi hawu bungafundi lutho noma kwenzakala icala elilodwa umzali ethi uzo attend seyatshela ubani ukuthi akakufundi ngoba zakhipha nama exercise mathi yabuma zathothi ma exercise unawo akuthengele ukuthi esikoleni nami phethe exercise elilodwa yonke lento ibhanqa la exercise yazingenza njalo qaleni uthi work uthi hayi le level enendawo leli kodwa ku exercise elilodwa unawo hayi ukuthi hayi unawo suzenza ukuthi usithi uyabhema nayi incwazi yasinda ingcono uzobhala khona la nizobona ekhaya lezi sekhaya zogcina engasasebenzanga ngoba ufuna nasekhaya untshinga lapha jaha bangani vele sekuyobhena impilo iba kanjalo ugcina uzujoveka uzube addicted ngoba kuqala ngensanga phela ube addicted uzungene kulele drugs elikhona kuye ngokuya na ugcina uzothi hayi so sinawani gcina kuphela amahloni usenandaba sina ngane ofunda nayo sinakubona usungena emgqonyeni ngekhande awunankingi kade ufunda nayo usmart esikoleni sothi lo muntu becela kwena usizo abala ukuthi ngenxa yento suyikhethile wena phela ngisho amahloni so yabo uyibingelele semgqonyeni usenani ngisikubingelele usenandaba unasikhathi sakho ufuna lento eyifunayo ukuthi uhambe ophela gcina impilo yethu ilahla kanjani thothi most sibaningi mhlawumbe sinawo matric sifundile umatric ukhona inkinga i-drugs leli selicindezelile yabona nokuthi ucindezele drugs wona ekhaya mhlawumbe umzali bese kuzamela ukuthi yazi ngoba eqedile isikole yazi mama ngikhulumela nobani Thomso uvele wone wena izinto zakho sezolunga kube wena obalekayo futhi bengaxoshanga khangeke isizathu sokuthi uyazi usubhedile kanti ekhaya futhi ekhaya into umebhediwe bazi noma bengakushaya ingane nje bazokulungisa idlule iphinde iqhube wena ukhetha ukubaleka singasohlala emgwaqeni mina ekhaya ngisayi mina vele ekhaya bafuna ngenza ukuthi nokuthi into abangasekho kuyona bona lapho ngoba ubona ngokuthi if abantwana masogula mhlawumbe userious usesibhedlela ezo mhlawumbe umzali uthe uba lokho ahamba ekhaya sesibhedlela uzombona uzofika esibhedlela ezokubona kuphathene into ezira ekuthiwa akakulahlile wena wayibalekela wena wona